Welkom, graad 8 van 2026 by Hoërskool Durbanville. Hierdie historiese skool het sedert 1827 die tuiste vir leerders geword waar hul individualiteit en talente kan floreer in sport, kultuur, leefstyl, leierskap en akademie. HSD se vakke verseker dat jou kind toegerus is om op 'n praktiese en teoretiese vlak suksesvol te wees. So alle sterkte aan ons toekomstige dokters, ingenieurs, kunstenaars, ekonome, prokureurs en onderwysers. Dames en here, geniet die akademiese oop dag van 2025. Allez les bleus, allez les bleus. J'étais beau punchivé, ok mon bon lait, bonjour. Oh, français. Oh. Viva la France, français top. Oh. Allez les bleus. Oh. Eiffel Tower. No, Paris. Paris. Eiffel Tower. Moenie 'n verlore toerist wees nie. Kom leer by ons. Vat ekonomie, rekenkunde en besigheidstudies as hy 'n beter entrepreneur as ek en hy wil wees. Jy vra my hoe ek voel oor Afrikaans. Wel, dit voel soos 'n taal waar alles in balans is. Soos 'n taal waar ek deel is van ander, waar ek nie alleen is nie. En weet jy, my hart is vol as ek dit praat. Hier is hoe dit voel. Hey, lieve leerder, as je denkt dat het wel zwaar krijgt, kom maar, vertel je niet de story van mij. Misschien de zomer ook niet. Hey, lieve leerder, als je denkt dat ik geloof nog een keer, mooi staan ons op, we keren ons weer. Zal de zomer stop niet. Afrikaans is sterker dan wat je doet. Ons glaasje van geluk is volgestemd. Ons is harder als je donner weer. Morgen staan ons op en leer ons weer. Hey, 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 lieve leerder. Hey, hey, lieve leerder, lieve leerder. Hey, hey, lieve leerder, lieve leerder. Morgen staan ons op en leer ons weer. I can't take it anymore. I don't even know what to do. What is a semicolon? Tommy, you got this. Just trust the process. Never fear! The English Department Rescue Squad is here! Wait, who are you? Rescue? I'm the literary legend. Shakespeare's finest quotes are my superpowers. Yes, and I am the language grammar guru. No comma shall be misplaced or subject-verb agreement shall escape my watch. Rescue! And I am plot twist.
and I will take you on an adventure. Yes, fresco. Let's go, squad. Yes. Oh, see, that comma is misplaced. Tommy, you must do it. Well done, my boy. Perfect. Perfect. Wow! It's like magic! What? What do you think? Join the English department because every great superhero needs writing skills. Oops. Dit is die hele revolusie wat se raas, ontdekking van fabrieke en soetreine wat plaas. 1914 Wêreldoorlog 1, loopgrawe alliansies en politiese leuns. Hitler met die snor is in beheer. Almal sal hierdie kry. 4 jaar teen 1945 is Stalin dood. Atomiese bomme en die Holocaust is moord. Europa is verwoes. Wat volg nou? Kommuniste kapitaliste wil herbou. Die eerste tanneborsel is gemaak, die mensreis al Indië en Afrika. Ons leef van bourgeoisie, adel en klein boere. Ons voet the hate, skreel in die strate. Franse revolusie, King Shaka groot trek. Dis jou keusepad, nou so geniet die werk. Romanov dynastie is neergebring, lerend bemagtigde Bolshewiste is 'n inding, maar die anti-kommuniste veg nou terug. Biddeoorlog armoede lei tot onrus, narcisse word nou rusteloos. Mense besef eugenetika is boos. Ons keer terug in 1947, supermagte begin die koue oorlog, wapens, Sputnik, atoombomme, boom. Was that the first man on the moon? Dus wie bly teen rooi, wie dan moet versterk? Dis nie 'n oorlog nie, maar op doen die vuil werk. Ai tog, hier kom nog 'n oorlog. Come on, come here, come a little closer. Don't be afraid, no, I don't wanna hurt you. Little more, come near, let me just show you. Don't know, can't talk, let me just show you. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. You need a little fee in your life, you need a little me in your life. I wanna see the sea in your eyes, you need to be free. Move, move, body, move. Welkom in Kunstklas. Hierdie is die plek waar jy jouself kan wees en jouself kan geniet. Hier skilder ons elke jaar die banier vir die flashes. You're
running through my mind with a shotgun. I'm running out of time, but I'm not done. Yeah, I don't need to run, it will come to me. Keep moving, even what I lose, yeah, I keep moving. Put on my shoes, yeah, I keep moving. There's no room to refuse. Don't you mess with us, we're not afraid. Look at us, no, there is nothing to discuss. I'm not okay, but I'll get up. I know the way, no, I won't stop. I know this game, I won't give up. It takes some time to reach the top. Let's take a break, here comes the drop. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. You need a little fee in your life, you need a little me in your life. I wanna see the sea in your eyes, you need to be free. Vergelijkenis uit, één interesseert. Vergelijkenis uit, één interesseert. Immers die gradieert, zie je die einafsluit. Vergelijkenis uit, één interesseert. Vergelijkenis uit, één interesseert. Immers die gradieert, zie je die einafsluit. Baie welkom almal. Onthou, hierdie is 'n veilige spasie. We listen but we don't judge. Hallo, ek is Ewert en ek het 'n identiteitskrisis. Hallo julle, my naam is Andrei en ek sukkel met my fiksheid. Hallo, my naam is Susel en ek sukkel met woede. Hallo julle, ek's Anja en ek sukkel met groepsdruk. We listen but we don't judge. Hier is die klas waar jy denkbeeldige denke gebruik om die lewe aan te pak. Die klas waar jy driedimensionele beelde gebruik om die wêreld 'n beter plek te maak. IGO is persoonlik vir my vak waar ek baie foute maak, maar almal leer daaruit. Met my pyser en ysvier in die hand maak ek baie foute, maar op die einde van die dag maak ek 'n baie mooi prentjie. In 2023 het Durbanville Hoërskool 60 gekom in IGO. En in 2024 is ons 'n trappie hoër gevat en 50 gekom met IGO. Met die wonderlike onderwysers wat ons elke jaar trek om beter te presteer. Kom raak deel van die Durban familie. Christian, wys ons bietjie wat ons alles doen in die IGO klas. Sjoe, hier is maklik. Gee my so 15 sekondes. Sjoe, dit was maklik. As jy dink jy kan beter doen, kom vat IGO. Ek gaan nou 'n bietjie slaap.
dankie dat julle vandag ons besonderse skool waar elkeen iemand is kom besoek het. Ons sien julle volgende jaar wanneer julle saam met die res van ons kan sê, ons is trots Durbanville.